Мин тормышымда мине илһамландыручы күп кенә хатын-кызларны очраттым, ләкин мин Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыткан мөгаллимәләрем турында сөйләргә телим. Әлеге мәдрәсә 1882 елдан бирле яши. 1918 елда хакимият тарафыннан ябыла. 1993 елда кабаттан ачыла. Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән татар мәгърифәте тарихында якты эз калдырган дөньяви фән, мәдәният, икътисад һәм сәясәт өлкәсендә танылган галимнәр чыга. Алар арасында Нәкый Сәмбәт, Зариф Бәширә, Мөхәммәд Сафа Баязитов һәм башкаларны атарга була. Үзләренең белемнәре белән мине яхшырак, зуррак, киңрәк шәхес ясаган 4 энҗе бөртеге турында сөйләргә телим. Флюра Ханым татар теле әдәбияты һәм татар тарихы укытучысы. Татар теленнән мәктәптә алган белемнәрем Флюра Ханым аркасында тагын да тирәнәйде. Дәресләр әзерләгәндә ул һәр вакыт бүгенге көнгә кадәр актуаль классик татар әдәбияты әсәрләрен сайлап алырга тырышты. Теге яки бу әсәрне укыганнан соң фикер алышканда без тарихи тамырларыбыз хакында, хәтерне саклау мөһимлеге, җәмгыятьтә татар хатын-кызы роле һәм башкалар турында фикер алыша идек. Илсияр остаз белән Гөлүсә остаз миңа гарәп теленә мәхәббәт бирде. Мөхәммәдия мәдрәсәсе Россиядә гарәп теле югары дәрәҗәдә укытыла торган уку йортларының берсе. Хәзер көн саен гарәп телен белүчеләр белән аралашу һәм үземнең шәһәрдә көнчыгышны өйрәнү факультетына укырга керүем алда санап үтелгәннәргә дәлил булып тора. Ниһаять, гарәп каллиграфиясе укытучысы бик нәфис Галия ханым. Нәкъ менә аның дәресләрендә гарәп каллиграфиясенең нигезләре өйрәнелде. Ә соңрак гарәп каллиграфиясе сәнгатен башка хөрмәтле укытучым Рамил остаз Насыйбуллах белән өйрәндем. Шуннан бирле каллиграфия, шамаил, тугра, язу минем зур дәрт белән мавыккан шөгылем. Мин мәдрәсәдә укыган елларны бик дулкынланып, яратып искә алам. Аларны алтын елларым, тормышымда мөһим этап дип саныйм. Айсылу, Германия. Senin ismin tam, senin ismin yaz. Küpme seni bilem, men baribir az. Senin gözlerin mam, senin gözlerin nur. In the course of my life, I have met many women who inspire me, yet there are some I hold in particularly high regard, whose story I would like to share here. The teachers I was lucky enough to study with in Muhammadiyya Madrasası in Kazan. The madrasa was built in the year 1882, forcefully closed by the authorities in 1918 and opened again in 1993. It left its shining mark on the history of Tatar enlightenment by producing scholars of secular sciences, culture, economics, and politics. Some of them are Naqi Ishanbad, Zarif Bashiri, Muhammad Safa Bayazitov, and others. I would like to narrate about 4 pearls whose knowledge has shaped me into a better, bigger, and brighter version of myself. Flura Hanim was my teacher for Tatar language, literature, and history. Thanks to her, I was able to deepen my knowledge of Tatar that I had accurate in school. She would always choose with great care works of classic Tatar literature that are of significance to this day. After reading the literature works, we would talk about issues such as the importance of knowing your roots, the role of the Tatar woman in society.
Ilsuyer Ustaz and Guluze Ustaz invoked in me a love for the Arabic language. The Muhammadiyya Madrasasi is one of the educational institutions in the Russia which teach Arabic on an advanced level. The everyday talks with native Arab speakers and my entering into the faculty of Oriental Studies can serve as evidence for the aforementioned sentiments. And finally, Galia Ustaz, a surprisingly fragile woman who was teaching Arabic calligraphy. It were her lessons that laid the fundament of Arabic calligraphy. Later, I had the chance to extend my studies with another revered teacher of mine, Ramil Ustaz Nasibullah. Since then, calligraphy as well as shamails, Tughri and writing in general has been my biggest passion. I remember those years of studying in the madrasa with great excitement and love. They were my golden years, an important period in my life, a period of becoming. Senin ismin yaz Küpmesini bilem Mime bare bir az Senin gözlerin mi? Senin gözlerin nur Küp mü yaşayım jerde Senin gibi